Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sinjok nongnya taksi sor bat khap sor haringkat kibor pulit ke ben rusla hak skining kong ke pratarik nailur arja arpusan kilalit bantalasi iki kali kamai private kibawan kamai hakithan nyong kendri kini kejiwan talasi ke sinjok kere hadian bikila yo ke ujo nikinong kamai taksi hakithan bagila syam jenjar bat do kamai minta namar bala bon palat ki kali private ban kamai kumta daga jing sngau khya marmar kilalit ap shilinter ke surok bantalasi ki kali private bakamai habakran shakila pathai kubor uba James Dockrut organizing secretary ulong bagani jing talasi ke sinjong kalalap ye shibun ki kali private bakamai hendrai bun pat ki bala aidau baki wan shim dawa yiki khun dak baong bagani kadi ke sien beningkong bantalasi hendrai ladakin lap yang sasisien kinum sha ashu ban kamai daki kali private begini baca. Ya, ke. Kamay ang Pagma marba msa ang may private. Marba ayo kamay nang. Kalau nomor 3 ng anes. Pangalan lang. Kamay ka to. Ay ba dai yung private. Wala mangaro ay support mo. Kamay nang iwan mas. Kemana bang ini? Hah? Mak pergi cara kemana? Kemana dong cara? Mak. Lapat mengkebawan pakai long mak. Kawai mangkayo pakai long kan? Kadon dah sekali lepas kamai ni. Kamai. Dia buat. Buat. Bang ni hotel apa? Tak kita. Biasa sana.
Kamay private mo siya. Ang tagan private, malam pun berkali kamay private ya, long imsa ta. Tong yung tasin to bahayan, inong tasin bahayan. Ini semua hindi siya ban kamay hindi hoy pinig bahayan li kajong li ma. Hindi ba nang bahayan imsa? Hindi ba nang kamay tang imsa ra mo, mangilagat kapang dalam dadan kali kapang lompat orang kecil juga nih kali bayang jang kok em gon kapang lompat di tang ki baro di jang kali bayang mentam perjaya piong ba kali bayang saya perjaya kit ni mo jaya kit ni mo ni mentah dokter gelai 4 wan sini di bulan lawan tugan menganaro misang private sebut jaya ni mo kena kulit ya mak mau kata apa Kani ada isin belum kau. Kami itu klik kemai sama long sampai. Ini sakit. Kadang ni kata. Ini warna kalian ba sunjuk nanya si sop kopsor. Dan kong shop ini yang berbeda kerap ni jual bangunan checking supply sini. Nah kajing komplain juga ni banyak kali taksi sini nomor kajing yaplat kapala kamai juga nomor babi bubun kata nomor ba bubun sini kamai private. Kata kalian sunjuk hi baik banyawan check supply checking sini siapa paling kot. Yang komplain ru kong shop ni tentang ini police department apa nusla kipala simpia marwan lang ni berkat di kot di unit repair kompani mer mulim kunjuru kalan kot kunjurong ngai ko biru ki nakajnya aktif kemudian kerjaan juki kunjur muni bisa media mah kalau keluar menyerap ni ini once ni men checking nomor beliau ba kabun ketak ya nam tak pakai kali nomor beliau begini pakai kali kila siu le ketak kila siu ya ka ketak sebenarnya siu jom komen ini bubun siu kat sini kita banyak private ni kabunnya dulong kan ni kali kawan haka kamai gaji haka bala kesengi nomor PI kayong taka ketak ba ini banyak taksi dan nak post komplain teh karena limban sih ini one checking surprise ki dan ini sekarang ru ini cuma hambu ini kita kamai bikin ki private ba nanti sekarang kimbet cuma kamai cuma ngilap ini sekarang sempat kibet lah nanti hanya kena kajing cek jumpi dan em ki ba kamai kita ki private dan kibun ba kamai kerja kini private mau temalong kibun ni pada ki ong ba ki ai daw ni ko pai dan nanti nak kalian bunyi pada ini sekarang lah lihat sih nomor plate baru ba kamai inawan ni udang step ila alias ki jawa dalap ni semat pada inawan bisawan biang aku tepor inawan aku tepor pada inawan semat saya kan makam kamu labun kin 6 kali private eba kamai sikini tanya labun ba mas ni kamai ni mau jelong ada kini kalau lengkot terter ke kamai kita lan nyomer gidan ke kamai mau lan lim dan ba kamai kita lan smith itu gidan Bun ki bai dah, di bahayang ba. Bun ba ada di bahayang di tamalong ini semat pada ni sistem mereka senjang begini akan aku bertahan